Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapu kan ipagayam tayo ang naglinged itinagan a Rinaldo manipod la Trinidad Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Rinaldo ti sibubukal anagan ko ngam kidawak nga awagan naklat takuman iti Aldo. Isu ngaminan ti nakairwaman dagiti makaamam mo kanyak. Naawis akmat ang nagsurat, gaputa kayat kumanmat adenggan ti pan nakaidrama to'y padas ko. Katsapay la kuma, tama pagasatan mat amapili, to'y patulod ko akapadasak iti biyag. Tinak istoryaan ita kat may papan kadagiti dua a babae a nakariknaak iti ayat. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, bigbigat, aldaw. Bigbigat ngam dagita madan manok mau tiap aprusam. Ay ket normal tay sumat nga rod ti taraken ko nanang. Isu tayan ti pagbirukak, isu arumbang laeng nga rod nga aywana. Ay na, isu adi ka makaas-asawa. Dadagita lang taraken mo ang manok das asikaswam. Ay kat makaasawa ak tulat ta ka dinanang. Danag yun aya. Kanong tupay nga yal daw. Kano 35 maun. Ang maging kaita, awampay lang rubyam. Adan to nga rod nanang, di kay ka di madanagan. Jak tupay madanagan. Da kayon tulakit din. Yawan latam mo ka, unal daw. No di mo dyan, di kinapamalot mo. Diya kung mas daaw. No aglak-lakay ka na baraw. Apay, ti kunayo, itulok ko mat, ngaglaklakayak abaro. Pulos mat Ay, urayon nyo, ta iyawid kun to ti agbalin amanugang yo, nanang. Kanong tupay ngay, inton pumuraw dewa. Laki-lakayan ka, agam di ka mo lang naknakam nga rin. Surong ka. Ayos! Layos man ang tiarak no kastoy lang, Aldo. Lakit di apare. Talaga aswerte dagiti ipalpalot tayo amanok mo Aywan apare. Isungarod nga'y aywanak idaan na imbag. Tartarak nag-iti husto. Ta isuda ti puunan ti swertek. Swerte tayo ko nama. Aywan gayam. Swerte tayo ko nagkuma. Ay kat intayo pa'y mga na. Iti kasta, adda ipigsa tayo nga uminom inton rabi Ay katuan na pare. Sa dino nga iti panganan tayo. Sa dino pa'y kumangay. Kat iti sigod apang panganan tayo iti ayan ti balasang asab sabungan. Ayos. Makitak man nga ruden ni mahal kong Cynthia. Cynthia, ading ko. Kasanungay ti ibagbagakan ka. Juan, jakili ba? Nga adamot rit nakin ka, Aldo. Iso na lang Anya, Cynthia? Mamalot kawat ngamin? Ay, ko. Awan mat ka ti bibiyang ti kinamamalot ko. Iti panagayat ko kan ka, Cynthia. Tinapateg. Ay ayatan ka. Napudno ti panagayat ko kan ka, ading ko. Wala. Ngamjak kaya ti klase ti pagsapulam. Bisyo namin ti kasta, Aldo. Ha? 'Ngam, no ikarim kanyak ang maikat mo day ta bisyom. Ket ti pagsapulam, ti awan ti panagayat ko kan ka. Ket ti pagsapulam, ti awan ti panagayat ko kan ka. Ket ti pagsapulam, ti awan ti panagayat ko kan ka. Ket ti pagsapulam, ti awan ti panagayat ko kan ka. Ket ti pagsapulam, ti awan ti panagayat ko kan ka. Ket ti pagsapulam, ti awan ti panagayat ko kan ka. Ket ti pagsapulam, ti awan ti panagayat ko kan ka. Ket ti pagsapulam, ti awan ti panagayat ko kan ka. Ket ti pagsapulam, ti awan ti panagayat ko kan ka. Ket ti pagsapulam, ti awan ti panagayat ko kan ka. Ket ti pagsapulam, ti awan ti panagayat ko kan ka. Ket ti pagsapulam, ti awan ti panagayat ko kan ka. Ket ti pagsapulam, ti awan ti panagayat ko kan ka. Ket ti pagsapulam, ti awan ti panagayat ko kan ka. Ket ti pagsapulam, ti awan ti panagayat ko kan ka. Ket ti pagsapulam, ti awan ti panagayat ko
Dakkel tinamnamam kanya. Ha? Ko. Oo, sige. Ikato'y kunti kinamamalot ko para kan kasinta. Cynthia. Sigurado ka, Aldo? Wen, promise. Basta aklunan nak, Cynthia, my love. Sapel ako mga rod, tatong palom day takarim, Aldo. Wen, promise. Aklunan nak ngarudan Panik na kampay ating bagam kanyak, Aldo. Ikatampay nga umuna ti vision. Sakbay nga klonin ka. Anya? O anya, kabailam ka din nga ramidan ti kayat ko. Ko. Sige. Day talaang basic. Tungpalik ti kayat mo. Gaputay ayatan ka. Ibagamlaan, no anya dagita kondisyon mo, taramidag. Mapanak na kaklaan ti kinapudnokan ka. O aking Cynthia. Kasano nga pare Aldo? Nakakondisyonan ti manok nga ilaban tayo intong bigat. Pare Fredo. Jack, sapay makasurot kada kayo. Ha? Apay nga Kuha ngamin pare. Imparit ni Cynthia makipalutak. Anya? Apay aparitan na ka makipalot. Katday tamot ti pagsapulam. Kakaisuna nga suswerte ka iti day ta abisyo. Ita, paritan na kapay. Apay, nobyam ka din day di Cynthia. Saan pa'y pare? Matlagayam. Agrugwat kakit din, tamapan tayo makipalot. Kuha Fredo. Apay, di mo imbaga aday tati pagkwartaam. Imbagak mat. Ngam di nalata kayat. Bisyo ka nung amin day ta pare. Ay sos, sumapul kalangan iti sa baling armam Aldo. Ngam ni Cynthia amat nga rod ti kayat ko pare. Ngam di nakamot nga rod maawatan pare. Tibiru kem ket jay makaawat ken ka. Sayang ti sweltim iti palot, nunisin siya ti maasawam, pare Aldo. Nagpapukis ka mo, Aldo. Wala nang. Mayat matlaan ka ditipukis ko. Ay mayat bagbagay mo, tikas ta apukis ba anak ko. Agyaman ak nanang. Sige, tarumarak pa'y. Sa dino, ti papanam. Inakman sa rungkaran ti sabsabungag. Dada, apay, adaya. Ninanang mat. Siyempre mat Siyak pa'y ti kunam. Awan to mat ti bilibyo kanyak ako nakmanan. Mamati at tao, intun atan yawit mo, anak ko. Uwan ka di. Asidagan ti panangyawit ko kini Cynthia nanang. Nubyam. Nubyak to nanang. Apay, sigurado ka, nga klunon na ka, ha? Uwan. Iso nga rod tinangibaga nga agpapukisak. Iso asigurado nga aklunan lakday jay, nanang. Adto'y ti kwartaan ang abakan ti manok mo. Inalamin ti bingay may kadagiti kakadwata. Agyaman ak pare Angam na di kayag tagtagari Di yu ipadlaw ang manok ko tin palutyo. Ang mga numaamon ni Cynthia kat maupay kanyak. Kunakmat ngamin sumapul kalangan iti sa balay, Aldo. Sana mabalin pare. Amumat ni Cynthia laang ti kayat ko. Sa bagay. Napintas mo't ngamin ni Cynthia. Nagasat ka, no aklunan na ka. Isu na lang, Ay, sayang ti swertem iti palot ko nakmanain. Sana bali, tano aklunan nakto ni Cynthia. Ikasar kunto na dagos. Kat into nagasawa kami, siyak tumat lang ti boss. Wan pare, siyak tumat lang ti matungpal. Siyak tumat lang ti masurot ti desisyon na. Ngamin, siyak ti lalaki.
Iso nga ramidak pa ilang amin akayat na. Iti kasta, magunod ko di ayat na. Aldo, nakitak dagiti nagado ang manok mo ija balayo. Ay, Cynthia, ilakok to dagi jayan, intun aklonan nak. Idi pa'y na nga ibagbagam nga ilakom. Ang maging kaita, nagaduda pa'y launod. Talaga nga aduda. Agasang manday ta, akinaado ti manok mo, Aldo. Ilakom aminen, iti kasta, aklunan ka maten. Ay isaan anyan tunghayan ti pagbiyagan ta, into nagasawa ta. No ipala ako mat amin ang dagiti tarakan ko amanok. Ha? Nagrigrigatak dagi jay amanok. Iso ti pagbaknangak. Ang pukawam kit din. Ay, saan ang mabalin Cynthia? No kasta na ron, lading iti kaldo. Ang awan tinamnamaam kanya. Diyak kaya't ti makiasawa iti maysa ang mamalon. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo, Aldo. Uminom taman kiti, pare Fredo. Apayin pare Aldo? Itamampay asikati agawis nga aginom. Ay ko. Basta uminom ta pare. Bareng mailiw-liwag ko man ti sakit amarikrik-nak. Apay, binasted nakakadini Cynthia. Kaslakastan pare. Ngamin, di namat maawat dagiti tarakan ko amanok. Di namat maawatan ti klase ti pagbirokak. Isong awanan pare. Diakon ituloy nga arman ni Cynthia. Good decision, pare Aldo. Tibiro kam ita. Kadjay makaawat kan ka. Iti kasta, ag kinaawatan kayo. Adda nga tapay ay makaawat iti mamalot akas kanyak pare. Adua pare. Kung ada nga ruden, habang may buhay, may pag-asa. Iso andi ka maawanan ni tinamnama pare. Dumtang tulat tati babae aparakan ka. Pare Aldo, ang mga no adda bote, wano plastic ang nagibusam iti danog. Wano soft drinks dita. Anom ko mapare? Ay, ket pagtupra akmat. Ne. Kaya't mo asawan. Agmamamakamutan. Ay, ket sigur mat pare. Insardang ko laeng. Ang itinaburing hak, insublik manan. May mayat nga minda ito, ingam ti agsigarilyo ak. Wan mat kit di Kaya't kumatan nga isardang tagsigarilyo. Ang jakmat nga min maliklikan. Nang runa no kasya pakpakanat dagiti tarakan ko amano. Padasam ti agmuma pare. Mayat da ito ay ayam tingiwat. Isardang mong ti agsigarilyo. Agmamakalangin. Kaya't mo, taitimplaan ka, pare. Ay sige man, pare. Padasak man ngagpaiso ti agmama. Bareng maalilaw tirik na. Katya kon biro kan ti sigarilyo. Ayun, pare. May mayat da ito ngam ti sigarilyo. Kunak manay. Pwah! Nay! Ay, di mo basta ito pradita anak ko Ay, nagrugay ta kita Sana bali. Tadalo sakto inton madamdaman anak. Ay, saus. Kapay, nutulado mo dagiti padam nga agmumuma. Tamagala ka mo iti plastic bottle. Iso, ti pagtupraam. Saan ka ta basta-basta itupram latan dito'y arubayan, ti balay. O nga rin makita ka plastic bottle nanang. Ayun, naikan na aya. Nagadaw, ijaliko, tinagibusan iti soup drinks. Niyalandak mangar nanang. Ay, naikan. Apa yung kistong kayo ngayon nanang? Ha? Wampay na saya at mo't nga ramid bawal daw. Nanang ikang kayo matitikwarta. Tunggal mga apakakitipalaw. Sana yan na saya atay dyan. Ay,
Ay, di nakman pilpilusupon na kastal daw. Ijam day ta amuman. Tanay, tirigrigat ka nga glinlinis dito ya rubayan ti balay. Ay, sana na nang... Dahil nga rin mo ti pagragsakak. May mayatan day tag. Ngam ti agsikaryo Anya? Anya ti mas kekayat yaw. Ti asok nga tao di ti sigarilyo. Plus agkaiwara arungrong. Wano nalampasit atupra nga gapu iti mamak. Day, awan ti kayat ko kadagita. Ngabay, agpada asaan anasayaan. You know? Iso nga isardeng mo, dagita abisaw, anak ko. Pare Fredo. Apay pare, kaslad da kayat mo ngay baga. Ilakad nakman kiniinsan mong alma. Ha? Kursunadak ngamin kahit. Ay kamuna. No kayat mo, mapantan to ijay balayda. Ang mangitugot kanto iti estate side nga arak. Nene. Apay nga arak? Chocolate ko wano sabong ti itugot ko pare. Bay ampay lang ti chocolate kan sabong pare Aldo. Ni Uncle Ramon pay lang ti umuna nga armenta. Medyo stricto nga min dayjay. Ang no maalam matan ti kiliti na. Awan ton parikot pare Aldo. Sigurado ako kwam taon ni kasinsin alma. Kasano nga'y kasinsin? Nagaram ka din ni pare Aldo kan ka? Wen kasinsin. Kahit adam lang ka dinamnaman na kasinsin. Kumaa, no agbalbali wen kasinsin. Ha? No ikatan na ti kinamamalot, ken idyan na ti panagmumumana, mabalin nga klonag to siguro. Ang no di na idyan dagita bisyo na, awan mo tinamnamaan na kanya. Anya? Ang kasinsin, awan mo't kat ti bibiyang dagiti bisyo na iti kinapudno ti panagayat na kan ka. Ay na, jak to kaya ti agkonsumisyon kasinsin. Ha? Amangan no kanayon kamin to nga agapa, gapo kadagiti taraken na amanok, kastamatan ti panagmumumana. Bayam, tay bagak to nga roday takan kwa na kasinsin. Wen kasinsin, makapa-turn off ngamin ti kinalabasit tingiwat na, nang ro na tingipan ken bibig na. Sakit, nakabulsa iti plastic bottle. Ay, nagdugyo ta kitaan. No kasta, saan ka na simurot kada kasinsin Fredo ang napan nakipalot, Aldo? Saan alma? Inidya kon ti palot. Sigurado ka? Uwan, uray na magam kinikasinsin mo, Alfredo. Kat no namin anudan anapan nakipalot. Ngamjak si mursurot. Nagbalbaliw ako na alma. Ay kat nagsayatan ngay adanggan no kasta. Tingay panag mo, ma'am. Insardeng mo ka din? Uwan, insardeng kon alma. Talaga nga ron anapudno ka iti panagayat mo kanya. Launay kasano? Aklo na naknarutan Gaputan na riknak ti kinapudnom kanyak. Kan tinungpal mo dagiti kondisyon ko, aklonan ka nga rodan, Aldo. Agpaiso, alma? Wan, ay ayatan ka mat, Aldo. Ay na, pinaragsak nak itikas taunay, alma. Agyamanak ta sinong bata mo't laangan ti ayat ko. Agyamanak, alma, my love. Ngamdi, ikari madimon sublyan dagiti bisyom, Uwan, alma, ikarik day ta. Nanang, agsagana kayon. Kanya ti sagana, kanak ko. Agsagana kayon, tadumanon tayon. Nay, kasanawa dumanon tayo. Kaawampay mo nubiam nganyam ambom kada kami. Ma'am, amu yun to Intun dumanon tayon iya balay da nanang. Basta agsagana kayon, tamang asawa akon, nanang. Nay, mayat tiisan mo ita, pare Aldo. Kasla naragsak ka. Ay, kat siyempre, pare. Gamin,
Kaayan-ayat kun ni Alma akasinsin mo. Ket agkalay sa kamin iti mabiit pare. Agpaiso? Wun. No kasta, nagbaligi ka iti plano, pare Aldo. Launay pare. Ay kat na, agyaman na iti tulong mo pare. Ita tanubyamon ni kasinsin Alma. Mabalin mo man nga roden ti sumurot kada kami, je palutan. Wun pare. Ang hinay-hinay lang. Nan, ikanak man kititita mo man pare. Medyo nabayagan ka. Asaan na ka nagmama? Iliblibas ko laan no ka. Katoy. Marang laang gayang amin nga ipagpakitam kanyang Aldo. Kasinsin Alma? Alma, my love. May sakamat, Fredo. Imbis asyak ti isakit mo, tasyak ti kasinsin mo. Saan mat, tatinulungan pa'y anagulbod ni Aldo. Kwa kasinsin. Denggan na ko Alma, my love. Agpanawagan. Makamu ka ditan, pare Aldo. Panawan kayong dito. Agpili ka man laangan, Aldo. Siya, wano ti bisyong apalot kan mo man. Kuha, my love. Jay kwa. Kwa. Anya tinapatpatagkan ka. Siyak anobiyam? Wano, dagiti bisyom. Alma, napatag ka kanyak. Napatagmat ati mamak. Kastamat din dagiti manok ko. Ngamin, isuda ti pagtataudan ti pagbibiyaga. No kastaron, lading ito. Ngam sa anak amakikalay sa kan ka. Anya? Agsinatan. Tadi mo matgayam kabaulan ti agbalbaliw. Nada. Apayan daw. Kasla ka mula agrungrunga abaka titat. Awanan na talaga. Anya ti awanan, nasasawag. Awanan na. Sana na matuloy ti kalay sa amin kini Alma. Ha? Di na kano kaya ti magikalay sa iti kas kanya kasugador ken mo mador nanang. Nagsakit na lang nagsakit. Kay kakay, kung gunama, nakunatumot nga minkin ka. Ngay japaw tagita bisaw. Agam natangka mga bintiulaw. Ano sa muna ati ag may sa. Kay sumuk ti pinili anak kaw. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngag. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngag. Adtoy manan to'y pagayam yo, Freya Simsim amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak na bindisyon nga aldaw. Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaat, kabayatan ting kay panagdengdengag. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tintay luktan ken ikanbiag. Ditoy laang programa tayo alagipti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan nga ana. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko. Mabainak kuma amang ipadrama ngampatsyak apakaadawan daytoy itinabalitukan nga adal nang runa kadagiti padak nga ina adumdumngag ita. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysan. Napuntuakan ka na.
Promise, no kaya't mo agasawatan. Anya? Bakit nakakatawa itimba, ha? Ana? Ay sus, nabartukan sa amutan, Marco. Sana ka nabarte ka na. Pudno tayo bagbaga. Kaya't ka kami asawaan. Apay, di nakadikayan ang baring asawa. Ay na, bartot mo lang ang data, Marco. Tinasayaat, agawit kan. Tani, di mo samutan ka ba ilan ti uminom? Ay, sana ka nabarte ko lang, mahit. Amok ti bagbaga. No kaya't mo, agsubliakin itong bigat. Iti kasta, makapagsarita tayo tinasayaan. Sika talaga, Marco. Di nakman pagluloko na kasta. Inton kwan, mamati ka dagit ang ibagbagang. Mamati ka ngamin at budno man nga ayatan nga. O nagasaganak, nagbalbaling para ken ka, ana. Oy, friend! Oh, apay, friend. Makapag-uy ka naman, wagas. Kaslada na pati nga ibagam, anya data, friend. Panag ko nakit talaga seryoso ni Marco ken ka, friend. Anya? Si Kamat Gladys. Apay ay aday di manin ang Marco tinalagip mo. Jak matket malagip no jak nakita itaya simrek dito'y bar. Ni, anya ti kayat masawan, friend. At ni Marco di tarwar, inbilin na nga ron ti panang ibagak ken ka. Anya? Wala, agawa ti ag make-up dita, tarumwar kan. Tani, ororayan na ka ni Marco ijerwar. Imbagam kumaata, iso ti umunag dito eh. Di na nga ron kayat. Kita kit di ti cellphone mo, tay tiks nakakanomet. Ada nga agpay so text na. O, makita. Alarumwar kan tadiket matagtakan nga gururay di tao. Haklo ng kit din Tapno may isimpamat din tibiyag mo, friend. Anya? Kasing gariken ka, nagsubliak. Tapno pa nagkakapudno amin nga imbagak idirabi, ana. Marco. Ay ayatan ka. Kat numanugot ka, iyawid ka. Di ka madanagan ti kalay saka. Agyaman nak, Marco. Ang panagkunak kasan asyak ti babae aparakan ka. Ikayat ko asawan. Sa anak ama ikari itinasinaw a panagayat mo. Amo matiklase ti trabaho. Saan ka di? Ana, awan pari ko titiday ta kanya. Ay ayatan ka. Kat nakasaganak ang mga klunggan ka nga oray anya pa itip naglablabasan. Kasta ti kinapudnukin ka. Sayang lang dahit a panagayat. Nukas kanyak ti maasawa, Marco. Ang mga no agbabawi kan to kalpasan ti panagkalay sata. Saan? Yak to pulos agbabawi, ana. Pangasim. Palubusan na kumaamangayat kan ka. Ikarit. Likliga ka kami na bisyok. Nulakid ti umanugot ka apay kalay sa kanyak. Marco. Pangasim, ana. Di na kumangat pahayan. Agawid ta ni Jabalay. Ikarit, itad ko amin nakasapulam. Basta pumanaw ka niti para pagtrabtrabawam. Agpalpaliw ta atwa, para itinapinpinta sa masakbayan ta, kan tibuklan tanto a pamilya. Mama, iso ni Ana, nobyak. Ana, iso ni Mama. Naimbag nga oras yun, ma'am. Agmano Kasya na ka ti Diyos, iha. Ala, agtugaw kayo. Naimbag man, tanaan loko'y nakamatlaang ni Marco nga umay agpasyar dito'y balay, iha. Uwan nga rod, ma'am. Pumilit mat ngamin. Iso nga imanugot akon, Di nakmat ngamin sardangan ti anak yun. Kasta ka di. Mama. Kahit ko pagsaritahan tayo kumanti pa nagsimpami kini Ana. Marco. No siya klamay sa.
Awan parikot iti dayta, iho. Ang urayan tayo pa yan ni papam. Paawit matkit di siguro day jayan. Sige, mama. Kaya't kumat ngaminan nga isimpati biyag ko. Iso nga nasesehat siguro na agkalay sa kaming kiniana iti kabiitan a panawen. Kaya't ko tagtrabaho, Marco. Anya? Kaya't ko tagtrabaho ko na. Apay kailangan nagtrabaho ka. At kumpleto matanti mausar iti balay. Awanan tinas ka nagatangam. Sa bali lang tamat dabukod ko ang kwarta. Nakababain mat akadag iti dadakkel mo. No ultimo igatang ko iti make-up ko kat itad na. Ana, awan parikot iti day takadakwada. Bayan, tas siyak to ti mga iba ka katakwada. Ay sa kanan, nakababain. Basta agtrabahoan. Saanin ko nakmat. Siya akong timangita diti kwarta ka sa pulang. Basta agtalinagad ka lang diti balay. No dinak palubusan nga trabaho. Dinak nga rudlapdan kadagiti kayat ko nga aramidan. Oh, nakabalas ka mat. Bakit? Sa dino ti papa na? Adda sa rakak at taong, Marco. Asino? Kuwan. Basta, sigod abarkada. Kagap-gapo na iji abroad. Adda ka no itid na apasalubong ko. Isong agsarak kami. Kasta ka di? Uwan. Anya oras kang tungay nga gawid? Ni, jak pa ila nakapampanaw. Ngam ti panagawid kon adagos ti damdamagam. Ha? Di ka kadimadanagan tagawid ak nga agawid, Marco. Iso na lang tadyak amuno anyan to nga oras. Gatsi ka nga rod bakit? Agtext kang tulad ta nga rod ha? Wan, danag mo na yan. Agawid ak nga agawid. Apaman amalpas kami nga agsarak, itigayam ko. Agurit ka, Agurit ka. Pagtugawin ng may matait ka. Ay, wanan niya. Pasensya ka na. Kailiw ka nga minunay ka na. Wan, maawatan ka. Nung di ka kumaagpailuyos itirik Laglagi pa nga adata dito'y bar. Awan ta iti hotel anya. Sa bagay mo, Tete. Sigam tubang amin. Ito'y tumot kayat mo pag sinarakan ka. Imbes yung itisikot ko, masulo ka. Ay, kat agin tapay ang satan tumapan itan. Agin joy tapay ka. Wan mo, Tete. Imbag man na pinalubusan na katrasawang. Kinapod nun. Di na amo nga adnaak ita dito eh. Imbagak lang nga dasarakak agayam ko. Basta. Kung naklakid din mo santang gagkita. Among ka di, agas na unay nga iliw ko kayo ka. Oh, come on. Nagadumat ababae dito na talaga akayat mo. Saan ka di, Edgar? Dahil takit nga roti parikor. Kamin talaga si kalaan ti perbiro ka. Si kalaan ti kayat ko ang magparagsak kanya. O ano, uminom tangaludan nga uminom. Tapno makaadut. Ayaw mo na. Cheers! Cheers! Nene. Apa yan bakit? Anya tungkol pasama kang ga? Ay, jak man mo. Itay pa'y ang maditirik na. Nasakit ti rusok ko. Kan kaslang ulawak. Anya? Ay, jak maawatan ti marikrik na, Marco. At tinasehat, kuyugan kalangan iti doktor. Iti kasta, mamuantan na niya dahi ta amarikrik nam. No kasta,
Pudno ti atap ko, amasikog ni Ana, iho. Wan, mama. At tanto na anak mi. At tanto na po ko yung mama. Wan nga ron, iho. Ay kat ibagam iti asawa am taaywanan na ti inawan na. Wan, mama. Napagsaritaan min day tabanak. Nasaya at matgarod no kasta. Ibagam laan, no anya dagiti masapulyo. Nang runa itata masikugan ti asawam. Iti kasta, amumimet no anya dagiti rumbang agatagan mi kan ni papam. Panag ko nagkatawanan, mama. Ipapayuman amin na masapul mi. Kan may sa, kumpleto tayo dito balay. Wan matkit di Bayan nyo, tatamagag to ta asawak, mama. Ang mga ano daman ang agpaiso dagiti masapul na adyakan mo. Ay, baturog kan balongwan. Anak? Ada ka ba't gaya mon barok? Nangan ka katin. No saan pa'y agdiretso kalatan ni Jay kusina. Adda makan ijay. Malamdamag to na mga nanang. Ni Ana, sa dino tayo na. Awan, barok. Rimwarmat itay nalpas kami anangal daw. Aging gaita di pa'y simangpet. Ni, sa dino ay kano tinapanan na nga. Di namat imbag ano sa dino ti papanan na, barok. Kasta ka di. Ala, iyagyo pa ilang nga ron ni si Drake. Sigurado na panlog kayo na nagawawi. Saan mat, barok? Okay, aklaan. Ngin kakat manganan. Sublatom to inton madamdama tagawid akmatan. Sigurado nga urayan na ko ni tatangyo. Oh, ato yung ti-order mo nga arak, John. Dahil ito'y matipulutan. Wow! Sexy! Yummy! Oh, ala, agtugaw ka matan dito'y abay ko, ana. Danggayan nak nga uminom, tapno makaaduta. Siyempre, John. Makapaawis at talaga tibang lumana. Amom, kailiw ka una yan. Itatalaang manangag kita. Lakit di taita ka na ang matmanan nga umay dito first, Wan nga rod, makumi-kumak nga men iti trabaho. Sa nabali, tada ka matan dito Iwak simpay lang ti trabaho. Aginom takit di, John. Wana, aginom ta nga aginom, tapno makaaduta. Kay pasan na, rumwarta. Okay, cheers. Cheers. Sa dino tinagkapaman. Parbaho na na. Ang pamar ko. Ni, nabartag ka ba eh? San mat? Nakainuma. Ay, sa dino kami na tinagkapapuhan. Sa dino kumapay. Iti sigod anak ka po. Iti bar ni Madam Seni. Unay ka magtanala. Kunak man no nagbalbaliw ka. Kunak man no inidjamon day tang aramid mo. Anya nagbalbaliw ngay bagbagamat, Marco. Ana, nagkalaysatan. Agasawatan. At anakta. Ang maging gayta. Subsubya ng pailaang dejalo ka. Apay, asino kaya di mo mapanawan ijay? Ay, Marco. Ba't na nga gasawatan? Namawan karba nga mamanglakpad kanya. Iti kahit ko nga ramigan. Nawatam Anya. Rumuarak no kayat ko ti rumuar. Aginom no kayat ko ti aginom. Asawa ka lang, Marco. Asawa ka lang. Iswa di nakpakibibiyangan. Nawatam, ha? Anya. Malalala. Ang lisi kay tiddanan ko. Kaya't konti ginana. Lisi! Order ka pa eh. Tinumenta. Lani. Hindi ka ba talagan? Ato ti kontak nila. Ang order ka lang. Siyak, timaga mo.
Jackson kabalan ti uminom, Marco. Adun tinainom ta. Nabarta na kon. Mala, no di mo kaya Diyos to nga ron. Rumor talangan lani. Ha? Sa dino ti papananta, Marco? Mapantag hotel. Anya? Gapo ka dita makilala lagi ti asawam? Agbabae ka matan, kasta? Saan ba't nga itigas na, Lani? Nabayag mo ito nga araramidan ta tigas to eh. Saan ka di? Oh, come on! Amo ka, kaya't mo lang tiagibalas, Marco. Sige. Pagbigyan ka, tapno di mo mat ko na. Asano? Sumurot ka matlang kaniyak. Inton madamdama. Ana. Of course. Kano akpaya nagkadkad iti awis mo, Norman. Ayos. Yagpat man nga rudan. Nukasta lang. Oray siya kumata. Bullseye. Uminom ka pa, Norman. Di ka kadiagana. Ngamin, sol-solo na kita, Rabi. Anya, nagmayatan nga inukasta. Bagagara na katlang rod amang tagikwamanin kan ka. Cheers! Cheers! At uyan dagiti groceries a ginatang ko para kada kayo, iho. Hindi naman ak, Mama. Ibagam to ni Ana, ta isunti makaamu amang isin pa kada gitoy. No ada kurang, ibagayo laeng, itikasta magatang may kanipapayo. Wen, Ma. Apay kasta tilangam, iho. Apay, napuyat ka kadimanan. Naglalabasit ba't dagiti matam? Ha? Ay, kuha, Mama. Kung nga ron, Mama. Awan gayam. Ang mga nodokor tayo dita. Ikandak man at ang aming katangak. Itaman pa'y dumawat ka. Apay, na-delay ka di manan ti sweldo yo? Awan ang trabaho, Mama. Naikatakon. Kat? Awan ka din ti planom nga agsapul manan iti trabaho. Agsapulak to, Mama. Agam saan pa'y nga ita. Ala na, iti jukit din di daw dawatag. Nagkalas sa nabiyag. Dahil nakalitin ko ng anagbalbaliw, ha, Marco? Tagiwat mo. Di ka natagan eh. Amang ano, damakangagyan ka. Ay, sus! Awan mo, Marco. Talaga nga adik ka. Tagiwat mo ko lang manin. Ni. Nung may kakitin, tangkayan na. Amok mo talaga kayat mo tayo ito eh. Hello, Tatang. Pasensya kayo no itakla ang amasumbatan ti awag nyo. Kakit-kitak ti cellphone ko. Umay kayo kumatagos kini Marco dito'y ospital anak kao. Ospital ko na yun, Tatang. Apay, sino tino-ospital? Ni si Drake. Anya? Dinong party mo taon. Abayatan ti panagay ayam na itigit ti kalsada itay agsama. Anya? Kumusta ti anak ko, Tatang? Kumusta ti kasasaad na? Madamatamtamingin dagiti doktor anak kao. O sige, taumayak di ta ikamot naan. Urayan dak di tan, Tatang.
Basol mo ti amin, Ana. Basol mo! Ha? Di nakpabasulan, Marco. Sika ti aking basol. Saan asyak? Sika! Basol mo! Imbes ngamin nga aywanam kumadyanak ta. Saan? Tagta kamot itipar amakitibtibal itagduduma alalaki. Sika! Sa dino kumatiayan mo, ha? Sa dino! No talaga kamatlaan kuma. Di sika kuman tinangaw awir iti anak ta. Sika ti ina! Iso alumpang nalaing ngarod kuma. Asika ti mga awir! Unay kayo magtan. Huston day tapa nagsubsubang nyo. Agawa nyo kit diti agrubo at tamapantayo ni Diyo ospital. Agsarita kayon to itinasayaat. Inton bumaawan ti ungat tiyo. Hanya nga tayo ti rumbang nga aramidan tayo. Tapno ang balbali umatandag iti anak tayo abalayan. Ay, wan nga rood abalayan. Mababain kami ipaikit din kinilakay. Gapu iti kasjay nga aramidan ti anak mi. Numuna kat isupay met ti babae. Awan met dengdenggan na. Wan nga rood. Kunakno agnakam gapu iti panakadisgrasya ni Cedric. Awan latamat. Ay, abalayan. Di dakat agyaman, tanasaya at tibiyagda. Saan dan amasapul na ang trabaho? Gaputa itadmimat nga rod amin dagiti kasapulan da. Daytaket nga rod abalayan. Angambay kasaritak tumanan di anak mi. Bareng dumngagmatan. Angam no saan pa'y laeng. Jaklamon abalayan. O sige. Takasarita min tumamat ni Marco abalayan. Katsapay ko ma, tadenggan damatan ti maibaga, sakbay amala daw ti amin. Maudin da ito'y apan nakisarita kada kayo adwa. No talaga adidak paylaang ipangag. Nasaysaya at siguro no pumanaw kayon dito'y balay. Ha? Mama. Jakon maanusan ti ugaliyo adwa. Nang runa iti kanayon a panagap-apayo. Imbis nga agyaman kayo, ta ipapaay ni amin na kasapulan yo. Saan mat? Taabuswan niyo mat ti kinaanos mi kada kayo. Mama. Sikamat, Ana. Mama. Imbis nga agtalinaed ka dito'y balay amang aywan iti anak mo. Saan? Ta kanayon ka matarumwa. Kat inton agawid ka. Rabiin. Nabartag ka pa'y. Kasta ayamat ti aramid ti may sa apagwadan nga inakan asawa iti may sa pagtaengan, ha? Mama. Ay tama ti kanayan kung ibagakin ko, Mama. Agam iyalang-alang naman. Diyak ano pa kibibiyangan. Gaputa asawa na klaang. Kat awan karba nga kamang lapad kan ko, iti anyaman akayat ng haramidan. May sakamat, Marco. Ha? Kunakman no kunaman nagbalbaliw kan. Kunakman no kunam nga inidyamon dagiti bisyong. Saan mat tanakarkaro pa'y ngam iti sigod? Kasano? Kat kastamat gayam dar aramidan ta sawak, Mama. Panawan sang patan naklatan diti balay. Di nasaysaya atin, asubyanak dagiti bisyok tapno patas. Saan arason dahi tamar ko? No talaga anasaya at mati panunot mo. Di mo aramidan ti agibalas. Mama. Kas na kunakon. Maudin dahi to'y apan nakisaritak kada kayo. No awan pa'y laang makita apagbalbaliwan nyo. Nakalukat ti ruwangan ti balay. Kat nawaya kayo a pumanaw. Pumanaw kayo nga awan pulos itugot yo no di kawes yo laang asot yo. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag yo. No oras apimanaw kayo. Makaammo kayo matan iti biyag yo. Agbirok kayo matan para iti bukbukod yo. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaengan. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal
liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Sakbay ti amin kayat kumanpay nga idanon tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo iti naragsak na bendisyon ken napnuan ayat a Paskwak. Kastamutan ang narangay apan ang pasungad iti baro atawan. Sapay kuma, tamataginayon ti kinasalunat ti tumunggal maysa kada tayo. Kapya kuma ti agari kadagiti puspuso tayo. Saan laang nga itaapanawan ti Paskwa ken baro atawan, nudiket iti agnanayon. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu ken ipagayam tayo a glory. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan. Padas nga aging ga ita ket kaslatag tagay na paylaeng ti kayarigan na. Padas anang tedsaem kada kami nga agiina. Ketapno nalawag ti amin, rugyak man ti agsalaysay idi adda akpaylaeng ijay Saudi. Hello, anak! Kumusta kayon? Okay kami lang, matnana. Na kayo ngay. Ay, Rika! Roger! Umay kayo! Adaawag ni Nanang! Darason nyo! Hello, Nanang! Kumusta ngay mo ti trabaho yun dito sa Saudi? Hello, Nanang. Kumusta ka? Si ti Apo. Nasaya at matlat ti kasasaad ko ditoy, anak ko. Nasaya at matngarot no kasta, Nanang. Wena. Napay, sa dino ti ayan jay amayo. Awan ka ti manan di tabalay? Kas iti sigod, Nanang. At damanan ijay likod ti balay ni Tatang. As-asikaswan naman ang dagiti tarakan na amanok. Kaslay sungarunan ti asawa na. Bigbigat pa lang, isuntiat aprusan na. Andiya! Wan nga ron isupay ti unaan na apakanan, sakpay nga agluto iti pamigatan mi. Nasaysaya ato na ti kasta. Ngam ti minalem amapan aginom ije tersena ni Antiyo at Teresa. Isumat lang nga isu, Nanang. Kat nominalam nga ibaon na ni Roger amapan gumatang iti arak. Wano saan? Mang dagas, ije tersena ni Auntie Teresa sakbay nga agawin. Anya? Una yan. Talaga nga awansan pagbaliwan jay amayo. Na ito lang nan, tiki naman ang nginom na. Rika, Rhea, Roger, bumangon kayo ditan. Aldaway, nakaluto ako. Dahil tala manganan karamidan niyo. Hanya to oras ang Tatang. Ang alas 6 ay tagsapa. Bumangon kayo ditan, tadi kayo maladaw ang mapan ang eskwela. Nasapa pa iman. Anya alas sapa, aldawan na rumrumwaron niya po inay. Baka turturo kak pala Tatang. Madam mapay, 5 minutes pa. 5 minutes dita. Bumangon kayo din. Bumauton dyan insagana ka pamigatan niyo. Ringon ka din na kita din. Wan, Tatang. Oy, Rika, Roger, bumangon kayon, aldawon. Hello, Lakay. Hello, Bagay. Kumusta ka? Kumusta ti trabaho? Ay, kanasaya at mo't alakay. Da kayo nga'y, kumusta kayon? Sa dino ti ayan dagiti anak ta. Awan na ba? Di na ba si Mangpet manipod pagadalan? Napanda nag-eskwela. Ay, wunan niya. Webes pa'y lagayam ita. Ay, kunakit din no Sabado. Ay, sus. Apay, kumabaw ka na yan ba kay? Ay, wun nga tan-a. Bumakot-mot nga minon da tao. Agawit ka nga minayin. Narikat no bumakit ka dita abroad. Ay, kaya't ko launay ati agawid, Lakay. Ang kasanon nga itibiyag tayo no agawid Sapay agis eskwela pay lang dagiti talungan nakta.
komplikado dak abakay. Makikonstruksyon na kiti aldaw, agpasada akman iti rabi. Scholar mo na kiti talungan nakta. Iso nga awan nga ron parekot, karag iti tuition da. Ay, wen ngam kasanun nga iti inaldaw abalunan da, kan pamasahe da. Kanan tayo pa ngay. Kan may sa, awan mo't amo ka mabalin ko kuma pagtrabahuan dita. Tauray agawid ako ngagpaiso. Alangan mo't ngagmulmulagat aklatan dita balay. Kahit man ano ngay, nuko na ngagmulmulagat ka lang dito balay. Dapat agdidin na tayo kadagitan na ta. Naragragsak mo't lang na kumpleto tayo asang kapamilya. Dahil ta, ti kapapatgan baka. Ala-alawanan, nangabakan Ricky. Bayam, tapanunutok ana imbag. No agri nyo akpay iti kontrata ko no saanan. Ala, agin inom kayo manan, tatang? Basit lang mo tanak ko. May salangang botelya. Pangpaimas iti turog. Agas ti bambanog ko na naman. Wen nga minalam kayo matan nga uminom. Inton kon, makaala kayo iti sakit yo, gapo iti day tangar aramiden yo. Saan mo ngamin nga ibagbaga Uray jak ibaga, talaga nga isumat lang titurong na, gapo iti kaiinom yo, tatang. Awagan man kit din ni nanang mo, kaya't ko ang makasarita. Anyat orasan aya. Agalas 7 iti rabi. Alas 2 dapay lang iti malum ijay, tatang. Sigurado ang madama pa iti trabaho ni nanang. Umawag tumatlaang day jay, inton madamdama. Ited mundo nga rot adagos kanyak na umawag, word. Ibatik ti may sa cellphone ko, tatang. Rumwarak ngamin. Agsara kami ni Dominic. Ada na patagapagsaritaan mi. Da kayon tun ti makaamo amang sungbat iti awag ni nanang. Anya, masikog ka kunam Rhea? Wan, nanang. Sorry. Ay, unay kamutan. Second year ka lang iti college. Ang nagpasikog ka kit din. Ay, kasanun nga iti panagadal mo ita anak ko. Agsartungak pa'y laang, nanang. Unay kamutan, Rhea. Sinayang mo ti scholar mo. Ay, sinayang mo anak ko. Sana bali, nanang. Ituloy kong tumatlaang. Apa man ang makapagpasngayag. Ay, tsaka mo ti bagak. Nanang. Halakit. Anya ngay nga rod. Addaditan anak ko. Awanan mabalinan tayo. No di ti mangsango iti agdama a kasasaad mo. Nagsarita kami matan ka ni Dominic iti kalman. Kat naibaga na ano mabalin. Agkalay sa kamin sakbay at dumaktil ti tiyan ko. Dumanon da ka noon, nanang. Mal, itid mo man nga rod. Kanitatang mo ti cellphone. Agsarita kami. Maipapan iti dayta abanag. Kumusta la kay? Anya nga iti nagsasaritaan nyo kadag iti dadakkel ni Dominic. Ay, kat nalpasan at isaritaan pa kat. Napitsaan ang tinasardag iti uping. So nga gawit ka, tatakadwa ka mangimart sa iti anak ta iti simbaan. Ay, kat kasanungay ka no, ti magastos iti panagkalaysada. Gastusan mo't laeng kadi dagiti dadakkel ni Dominic. Amangan mo't no, namnamaan da, nga da iparwarta. Nang runa kat amuda nga adaak dito'y abroad. Naipagamot kat di ama ni Dominic, nga isudan ti makambo iti amin na magastos. Amangan no nang ikarkari ka manen, itinuan niya laditan. Saan mag-abak? Di ko naklaeng, anusan da, ano nyaman ti may tulong ta? Isuda ti lalakyan. Iso nga anusan da nga rod at gastos. Wala, hanggang tumulong tamot lang tabakid. Narikat mo't ano, awan na pulos ti may paruwarta. Uwan mo't kit di Okay, kasano? Magawit ka na, natakadwak ang mangimart sa iti anak ta. Diyak pa'y maipasigurado ti panagawid ko lakay. Padasok ati agpakada iti amok. Bareng palubusan nak nga agbakasyon. Angam no saan, awagam ni nanang. Ta isuntun ti kaduam amang imarcha iti anak ta. Anya? Ay,
Inauna nga anak tatyag kasar, bakit? Apay, palubos mo ka de, hindi mo matindara. Uray kayat ko ti agawid no di nakmut palubusan ti amok lakay. Awan mabalin ko. Ken maysa, masapul ati kwarta. Masapul at tumulong ta iti magastos. Tapno awan mo't ama kun kuna dagiti abalayan ta. Kalok-lok bagmatan ti apo ko ta. Ngaron ba kay, nagkagsan nga awiray. Makakita nga saklutay. Ay kat ano samala kay. Umuna nga apo ko ta dayta. Iso nga ano sam nga awiren. Magawid ka mo't nga middle, bakit? Ito kasta, maawawir mo matan ti apo ko ta. Wanda kay. Umadanin ti panagawid ko. Pagpaisaw? Wen, di akong agrinyo iti kontrata, agawid akon. Ay, nagsayatin lo kasta bakit? Kamaudyanan na, agdidin na tayo matlagay. Wena, ay kailiw kayo ngamin una yan kadagiti anak ta. Agraman ti apo ko ta. Bakunak asya kung ti kararagsakan nga ama kan asawa itagun daway glory bakit? Atapay mo na kay. Wan tanapat gamot langan ti daw ko. Napatgan matlangan ti kanayon nga karkararag ko. Asapay ko matagdin na tayo matlangan kanag iti anak ta. Unay. Agyaman talagawid ka matlangan. Kalpasan ti dandani 5 atawa na kaadam ija abron. Ay, kapeditan atan eh. Ado umeten ti marikrik na. Kaya't kumeten ti aginanala kay. Iso ang nagawid ak meten. Sana bali bakit? Ikarit nga igad ko tagtrabaho. Iti kasta, saan tayo nga agbising? Alawanan. Ada mo basit urnong ko. Kan ada inted ti amok a bonus ko. Aramatag tay jay amang rugi uray basit laeng a negosyo. Isupay pangalaan tayo para iti inal daw masapsapol tayo dito'y balay. Wan bakit? Agtinulong ta para ka nagiti anak ken apo ko ta. Ay sos, arak manen tasang sangwom rikay. May salang matabutil niya bakit? Kaslaan na bang panugak namin na nagpasada? Pampaimas iti panangan. Pampaimas iti turog bakit? Maimas mo nga agpaiso ti maturog rikay. Ngam, makadisturbo mo ti urok mo. Isaya? Ay, saan ba ta? Ay, Roger! Ay na nga tayong palutok apulutan anak ka. Mabitlang ba ito inatang? Igisak lang ay. Imasa ma, tapno na imas ti Paris ti gin asyat ka. Natang! Ay, Wen. Nagsweldo ka nun ni Rika. Kat nagpawit iti para dito'y balay. Inbagak asika ti pangipawitan na. Dagasimton inton aggapu kang agpasada inton bigat. Ay, wala. Imbagman ta nagpawit di anak ta. Wen, isumot ti nagdisnudo ang nagpawit. Diyak mo't nagkidkid daw. Nasayat mo't nga ron no nalagip na tayo mo't pinawitan. Awen na, hanggang masaysayangan naklakay. Imuna ni Rhea, nagsikaw, iso ang nagsardeng ang nag-eskwela. Agingga ang nakiasawa. Ita,
si madot mo tin ni Rika. Isu nga ada iti ayan ti ikit na makitigtigid nga aglaklako. Iya po. Sayang dagiti iskolar da. Sayang ti kinasirib da. Ay, talaga kas tatibiyag bakit? Anya ngay nga ron? Saan na siguro agasat ni makaadal? Saan na balay? Dapay mo't ni Roger. Marang isunto ti makaadal kadakwada ng kakabsat. Pustungan, baby. Maturog ka. Tapno makalabamot ni mami. Ibu ni baby, na siya akong timang paturog, Rhea, anak ko. Oh, agi na kayo pa'y tatang. Kasangsang petiyo, pan nagpasada. Ay, nakapoy nga ron ti biyahe ita. Sa nagawin ako na. Sa to, agpasada yung malam. Nalamod to ni baby, ta siya akong timang awel. Sige. Kam tulolo apo. Oo, makita mo. Maragsakan na nakakita ka niya. Uniyak pa iso tatang. Sangit itay. Ngam itida kayo tinangigam. Agkat katawa mo. Wapo nga mintilolo na. Oh, saan ka ni Apok, ha? Oh, makaparayaw ka talaga ng ubing, ha? Ala, kanayunan nyo kami mat ati umay nito'y balay, anak ka, ha? Tapno, awir mi mat ni CJ. Ano, umay mo lang tayo, bati dito'y no ka, ha? Wan tatang. Bayan nyo tatang. Kanayunan minto ti umay dito'y balay. Bakit? Apay na kay. Si mangpat ka din ni Roger? Wan, itay pa'y Ikaman, iti gatang na iti Jin. Inumakin ton malpas ko ti aghalo black. Roger! Roger! Apay ka din nanang. Ingkaman pa'y kano igatangan ni tatang mau itidjing. Uy, mabit lang. Isa lang pa'y gulambit, nagitili niya pa kabano. Madamdama ka nubi ay. Madama nga agsalsal lapay kadagiti linabaan na. Oh, ano ito? Nalpasan ti panaghalo black ko iti balkon tayo. Hostan tumot na mamaganin ton bigat. Palitadaag taw, apama na malpasak ng pasada. Alawin alakay, angam aginana kamut Di mo unay abuswan mo't ti bagbagay mga agtrabaho. Saan mo't kat aras day ta? Wan mo't kat diya. Agam sayang nga rod yaal daw, bakit? Di kagdalag takabalak mo. Maminsan ton ti panaginanak ton malpas ko na gitar aramida. Aday ta. Naluto kon ti tuyo kung itlog apamigatan mi. Idasar kon, tasa akto agayab amangan. Anya tayo dyan? Diyos ko. Ricky, agring ka. Tatang. Ricky. Tatang. Ay naapo, awagam ni manang mo areya. Ibagam nga umay dadagos dito balay. Itaray tayo ni tatang mo sa ospital. Kartingam! Wala na. Saan na po na ito? Tatang! Tatang ko! Pakikimbati na kami matang. Apay tatang. Kami paiitan, Ricky. Kasano kami paiitan? Apay ngayon bati na kami matan. Apay! Agrihin ka dito, pang-aasim! Inga, Ricky! Tatang! Kasano paiitan na iti plano para iti pamilya tayo? Para kadagiti anak na pukom. Kasanon, Ricky? Abay ngaya pinanawan na kami matan.
Kaya wag mo ka din kanagiti abalayan ni Jayla Union, dinapasamak ka ni Ricky, anak ko. Uwan, tatang. Kay, anyang ay tikunada. Kaanaw tiyo umayda. Inton bigat ka no, tatang. Nasayak ba't nga no umayda adagos. Iti kasta, mabantayan na pa iti sumagmamano arabi iti bangkay ni Ricky. Tatang, kasano kami paitan? Awan iti asawak. Kasano kami paitan kadagiti anak ko? Nasakit man, ang amlaskan nga awaten tayo ti amin. Lalabit nga na napimpinta sa plano ti Diyos ka ni Ricky. Kasta amatin ka na kayaw nga imbati na. Nagsakit, tatay. Nagsakit. Nakasalsalun at mati asawag. Hanggang abay akala at matlatan na natay. Abay ngay, tatay. Ay, talaga, ano sakit. Nang rurak at biglaan pinapasamak. Kas nakunakaw na nakaw. Nalabit nga da plano ti Diyos. Iso nga awan mabalintayaw no, diti mga klon, diti kasta agasat ti asawam, anak ko. Ay na, Ricky, anak ko, aya. Apay nga, aya pinanawan na kami matan. Apay. Nabayaga dita nagkit-kita. Kano lang idinagsarita ta iti cellphone. Ngamita, bangkay ka mata na sinang petag. Ricky, anak ko, Ricky. Ay, unay matlakit dinagasgasat mo, anak ko. Dudwa kay langarunan nga ang kapsat. Ngam nasapa ka payapin manaw. Ay, unay, anaya. Uray na laing nga aginom iti harak ni Ricky, nanang. Di da kami pulos pinaypayan. Sanda kami abinisin. Nagasingsing pati asawak, lanang. Hindi na may pulos kinabkabil nagiti anak mi. Manipod ubing da. Aga pa kami man. Isumat na ang adagos. Ti umuno na makisarita kanyak. Isu ti agsori. Isu ti dumawat. Iti pasensya. Ricky, anak ko. Ricky, burita ko. Apay gaya pinanawan na kami matan. Apay gaya, anak ko. Ay, nagalupay piman di plano na para ka nagitanak na abalayan. Ang man yan, nakastoy matan, tinapasamak kan kuha na. Nagkas ang apasamak. Kaslasana nakapapatay. Huwag garon abalayan. Unay matlakit dinaya. Ay na. Kat no nagmayat pa iti saritaan mi idirabi sakbay anaturaw. Agkat-katawa pa yamang kan-kantsaw kanyak. Ang nasigaya man ti pamakada na. Ala, saan niya nga ron ngay. Tas nakunakaon. Talaga kasta tibiyag. Dita amin titurong tayaw. Iso na lang na talaga nga adda umununa. Adamit maud-uday. Nasakit man. Ang naskin nga klunan tayon ti amin. Nalabit, ngaging kalagan dito itintid ti Diyos, abiyag ni Ricky, abalayan. Miss F, pudno analaing nga uminom iti arak ti asawak, ngam uray no kasta saan da kami mat abinaybayan. Kanayon na nga ununaan dagiti anak mi, sakbay ti mismo abagina. Kasta unay asakit ti kastoy anapasamak.
Aging gayta ket kaslajak pay laang maaklon ti amin. Awan pay makabulan manipod na itabon ni Ricky. Nagdakkel ti pannakaikawa mi nga agiina. Panagrikna ket adalaang itisibay mi ngem tinasakit saan min a makita pay. Makasarita ken makadenna iti kaanuman. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Glory. Ken ka pagayam, Glory. Makipagladingit kami itinasapa nga ipupusay ti asawam. Talaga anasakit ti mapukawan iti ipatpatag nang runa ket biglaan. Angam kas iti kanayon da nga ibaga, saan tayo atengngal ti biag tayo? Bulod tayo laang daytoy. Ket no talaga adintengan ti oras apan ang isubli tayo nga rod. Nalabit nga da napinpintas a plano ti Dios iti asawam, kas tameten kada kayo nga inbati na. Patsak nga ininot yung tumatlaang amaaklon ti amin. Alakastan pagayam, Glory, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.